مامۆستا ڕۆژهات ئەزێم جارێ جەمتە دەست پێ بکەم خوازم بزانم هەر لەگەر دەستپێکا ساڵان و بەری ساڵە بوری 2022 بداوی وەرێ داوین جوین ینی ساڵ داوی هات جوینەکە سیارینە بەرە وەزیرن بەرەبانیا رووسیا ڕژێ ماسەر تورکیادا هەر لەگەر دەستپێکە سەرێ ساڵێ مەلوود چاوشۆغڵ وەزیرە دەروێ تورکیا تەکازیل سەر بەردەوام بوونە نێزیکبوونێ کرد و ئەگەرە جارێکە دنک و پەڕە بجبن دووەردە ڕژبوونە تورکیا لەسەر وێ نێزیکبوونێش بەر چییە؟ نها اف هفديتن كو لسرت اخفتن ان هناك آلي لهيفي بون كو اف هفديتن چه ببن جدمكي دريج و تي ديتني يعني اف تقريبا جسالكي زيادة ترى كو لسر داخوازا روسيا ده است استخباراتي دا تركيا وسوريا هفديتنان هيك دهانين وبالأنجام دا هناك هفديتن وكاكو أمجي دبينن رسمي هاتنا تشكرا لموسكو لبن سيبرا روسيا دا بيقومان لبيداري جسوريا زيادتر بيوستيا تركيا بهفديتنان هيا گلو کاوی انجام کی باش جبونا ترکیه درکه آن درنکه او بازار کی دیه لی ترکیه پیوستیاوی به وی هفدیتنه هیا ترکیه هیوی دکه بوان هفدیتنان هنک برجواندیان بدست بخه داکو ترکیه بکاربه دهل بجارتنین پیشی دا سرکتنه کی بدست بخه پیلان اوه داخواز اوه یعنی ما بس طمن أوى أبهف ديتن لسر يعني داخواز السوري ما صار وجهات فيدريس خوازم وش ندي بزم يعني سركفتنا بارتيا دادو قش بدانه أك بارتيا كو أردوغان سركتي هيتكي بين نزيكبونه الجرجة ما أسد وجري دايا سركفتنا وي جبر فيك يا رجدا بيجومان دين سوريا وهي سركتنا طيب أردوغان وبار أما بين يعني قواتاو كو تداخل ياكرن كو أردوغان بيستياي بفينيزيك من هي تاكو أبنيزيك بون درست بنا برا تركيا ورجيم أسد أردوغان حتى شرادك يوي تنازل بكي لهم بر رجيم أسد كيشو بروبلمن دنوف برا تركي وسوريا دا أو هنده كوربونا كنما تنازلێکی دکاره وان کێشانە چارەسەر بکە نها ما بحث کرد لە ترکیە نێزیک 4 میلیۆن سووریی هەنا ئەردوغان دخوازە بە وی نێزیکبوونی بێکێمایی هەما میلیۆنێکی vەگەڕینە سووریە ئەو نەممکنە نها ji alîdin ku got ew ê bikaribe ew muxalefetê em bêjin li Îdlibê li Efrînê li Serêkanî li Girê Spî li wan dere qanex bike ku divê li gel Şam pêwendiyên dayine û prosedûrekî normalizekirinê pêk bîne lê ew kes nerazîne yanî niha li Ezaz xwepêşandin çêbûn li Îdlibê xwepêşandin çêbûn li Cerablusê xwepêşandin çêbûn Marê Soran Exterîn Qebasîn û wan derana hemû hilbijartin çêbûn ne bi sedan kes bi hezaran bi de hezaran kes vî siyasetê red dikin naxwazin li gel Demeşq aş bibin mimkûn nine problemekî ciddî ya exwayên Müslîmî heye li gel Şamê و تازه دوی ام بزانبن اخوین مسلمی هری آلی لیبراله که مروف بکاره لگل وانا دانستندنه بمشینه از هشتا بحث القاعده و هيئة تحرير الشام والنظام او آلين تنرو ناكم انا بيك جاري قبول ناكن و لهفاتنا كي اوسا خياناكا يعني بروبلم پر كوربونا لوما از دبيجم ده اب ديتنان ده سرکتنکی نایه به دست خستن بله و تازه او شام گلکی هنکی تنازلاتان جه دخوازه وکا گاوه یکم دوی هنک دران دا
تركي هێزên xwe bikişînin û otobana rêya M4 dubare vekin ji bo çûna hatinê re her du alî xwedî giravê wê komîteyekî damezranên ji باشە bo مامۆستا ڕۆژهات یانی بێ دەرێ تورکیا وێ بێ شەرت و مەژان ڕژێمە ئەسەد رازی ببێ نا nikare razî bibe yani ehtimale hinek tiştan bike hinek noxtan çol bike hinek tedî dibêjin ew noxteyên ku seytere danîne Tirkî hema tenê li Îdlibê nêzîkî heftê heştê noxteyê wanê çavdêriyê hene li Efrînê jî wisa ehtimale hinekî noxteyên çavdêriyê xwe bikişîne vê nikare dev ji wî berde eger dev ji wir berde jî ew hêzên tundre û dev ji wê derê bernadin yani ji vê gavê şûn da yani ev axaftin di navbera her du aliyan de em bêjin sê aliyan de wê bibe sedema kêşe û problemên nû wê kartên siyasî li Sûriyê dubare werne belavkirin. مامۆستا ڕۆژهات ez dixwazim opozîsyona Tirkiye ew ê çi rol dîtiye ta ku Erdogan berê xwe daya rejêmê û nêzîkbûnê bike ango opozîsyona Tirkiye wê jî hewldaya ku nêzîkbûnê li gel rejêma Esed durist bike derbarê vegera penaberan? Opozisyona Tirkiyê ji mêj ve dawa dikir ku hikûmet an dewleta Tirkiyê rêyekî bibîne ku li gel Sûriyê danîşe ji bo çareserkirina ew penaberan. Nebes tenê çareserkirina kêşeyê penaberan her wiha hemû opozîsyon li gel dewleta xwe hemfikirin ku li gel Sûriyeyê aş bibe da pêşiya Kurda bigire. Yani opozisyon ji hikûmetê cuda fikir nake di siyaseta Sûriyê de. Ev yek. Ya alîdin pêşketinên ev hevdîtinan piçekî jî bi girêdayiya encama şerê Rusya û Ukraynayê ye. Niha em nizanin vê gavê wê şerê Rusya û Ukraynayê bi çi hawayî bi dawî bê. Eger hatû di demekî nêzik de Rusya di şerê Ukraynayê de mağlûb bû şikest xwar ew tê vatêya şikest xwarina hevalbendên wî di rojhilata navînê de wê Tirkiye jî di siyaseta xwe de bişkê wê Sûriye jî bişkê wê İran jî bişkê. Yani ez dixwazim vê bêjim ev tiştên ku di rojhilata navînê de û bi taybetî li Sûriyê çê dibin piçekî jî bi girêdaya konjektûra şerê Rusya û İranê Ukraynayê ve girêdayiye. Em hê nizan ew şer wê xewa bi dawî bê. Ev yek باشە مامۆستا ڕۆژهات vê derê yanî Tirkiye ku yek ji hevpeymanên Amerîka bû yanî hetanha Tirkiye halwesta Amerîkî li ber çav girtiye û Amerîka wê bi çi rengî halwestê bike derbarê vê nêzîkbûnê ku Amerîka vegerandina peywandiyan gel rejêma Esed li ser tevaya astan qedexeye li cemê. Amerîka niha li gel Tirkiyê di danûstandinê de li ser astê Amerîka ciyê ku dibêje ez niha li Rojavayê dame li wê derê me û li wir dimînim û ez nahêlim tu hêrîşê bînî ser vî. Niha wekî dî Tirkiye li gel Şamê çi dike, li gel Rusya çi dike, niha tedexulê wî siyasetê nake. Amerîka baş dizane ev siyasetekî faşil e û bi serketin tune di vî siyasetê de. Yani ji zû de ye ev şîrîkayetiya Rusya û Tirkiye û Sûriye İran ev ne dostaniyekî stratejîkî ye. Ev muwaqqat e, hevalbendiya muwaqqat e li ser berjewendiyên rojane bi hevdûre didin distînin û wisa çê nabe. Yani serketin tê de tune ye. Yani niha nêzîktirîn alî di bab û Efrîn û ew wê derê Hemza çi dibêjin ewana alî Hemza grubên Hemza çekdarên grubên Hemza niha duhî serokê wana kuştin Başa mamosta Rojhat ji ber ku naxwazin ev hevdîtin çê